Allah subhanahu wa ta'ala insandı bu dünyaya sınov üçün jo'natgan, yashov üçün jo'natgan emas. İnsan shaytonga aldanıp kalıp men bu dünyaya yashov üçün kelgenmin degen oyda yaşasan da kıynalat. Ömür boyu kıynalat. Sebebi yashov üçün şart gerek. Yashov üçün yashov şartı gerek. Yashov şartı adam balasının nafsine jakkan uy gerek. Sizge jakkan maşine gerek. Sizge jakkan ayal gerek. Je ayaldarga jakkan kuyөө gerek. Oorubaş gerek. Kıjalat bolboş gerek. Kırsıkka uçurabaş gerek. Akırı kıskası ölböş gerek. Ушуну жашоо деп айтат. Бүгүнкү күнү ар бир адам дүйнөдө ушул нерсенин артынан жүрөт. Канткенде үйлөрүбүз эң жакшы болот. Канткенде машинелерибиз, канткенде биздин жашоо шартыбызды оңдой турган үй буюмдары, дүйнөдөгү 100% ишканалар, завод, фабрикалар адам баласынын жашоо шартын жеңилдетүүчү нерселерди чыгаруу менен алек. Ал эми Аллах Таалам бизди жашоо үчүн жараткан жок туугандар. Ошондуктан бир дагы адам өзүнүн жашап жаткан шартына ыраазы эмес да. Себеби Аллах Таала жашоо үчүн бейиш жараткан. Жашай турган жер бейиш. Hazreti Adam aleyhisselam'da Allah Teala jaratып beyişte жашатты. Uskun anta va zavjukal janna. Sen jana senin jubayың beyişte жашагыла dedi. Жашай турган жер бейиш, себеп ал жерде кыжалатчылык жок. Кедейлик жок. Оору сыркоо жок. Картайып калуу жок. Өлүм дагы жок да. Дүйнөгө Аллах Таалам сиздерди сыноо үчүн жараткан, ошондуктан мен бул дүйнөдө сыноо үчүн келгенмин деген түшүнүк менен жашасак, жашоо жеңил болот. Аллах бирөөгө байлык берди, сыноо, бийлик берди, сыноо, күч берди, сыноо, кедей кылып жаратты, сыноо, илим берди, сыноо, оорукчан кылып жаратты, Аллах сыноо. Эмненин сыноосу? Аллах Таала ар бир пендени бул дүйнөдө Аллахтан разы болобу, Аллахты разы кылабы, ушуну сынагысы келет. Эң биринчи сыноо инсандын жүрөгүн Аллах Таала сынайт. Кимге ишенет деп. Биринчи сыноо жүрөктөгү ишенич, таяныч, үмүт, коркунуч, сурануу, жалынуу, жалбаруу кимге болот? Аллах ушуну сынайт. Аны иман деп айтат. Бизди жоктон бар кылган Аллах. Бир кезде биз жок элек. Аллах бизди бар кылды. Жокту бар кылуучу Аллах болот. Аллахтан башка бирөө, Аллах өзү Куранда айтат. Кимге ишенсеңер чакыргыла барын, кимге сыйынып жүрсөңөр чакыргыла барын. Бир чымын жарата алабы дейт. Баары бириксе дагы жоктон бар кыла албайт бир чымынды. Аллах асман жерди жоктон бар кылды. Биз сизди жоктон бар кылды. Жаратуучу Аллах, жашатуучу дагы Аллах. Жүрөгүбүздө ушундай ишеним тутуш керек. Менден же менде бар нерселерден, дүйнөдө бар нерселерден мага пайда Аллах кааласа болот. Зыян дагы Аллах кааласа болот. Жараткан Аллах, жашатуучу дагы Аллах. Аллахтан башка бирөө-бирөөдү бай кыла албайт, бирөө-бирөөдү кедей кыла албайт. Аллах өзүн Куранда тааныштырган. Кимге кааласа берет байлыкты, кимден кааласа алып коет деген. Көзүбүздүн астында көрүп турабыз, бир кезде бирөөлөр кедей эле, эми бай, бир кезде бай эле, эми кедей. Бул Аллахтын колунан. Оору берүүчү Аллах, айыктыруучу да Аллах, өмүр берүүчү Аллах, өлүм берүүчү да Аллах. Паланчы оорудан өлөт деген сөз жок. Аюб алейхисалам канча жыл ооруду? Андай оорудан адам бир күндө жашабаш керек эле.
Ölümdü Allah beredi, oru emes. Adam açkalıktan da ölbeydi, kıynalgandan da ölbeydi. Allah kaçan, kança jaşoo bergen bolsa oşol bütkөндөн soň Allah ölüm beredi. Allah ömürdü da jaratkan, ölümdü dagı Allah jaratkan. Mına uşul nersenin sunoosu bolot. Birinci жүрөгүбүздө kimge tayanabыз biz? Kıynalsak emne bolabız? Akça kerek bolsa, ооруп kalsak, көңүл, ой, hareket, soranış kimden bolot? Doktordan mı, baykeden mi, taykeden mi, je Allah'tan mı? Mına bizge sunoonu, uşul nersenin sunoosu en birinci kıynalganda көңүл, жүрөк kimge karaydı? Allah'a karaş gerek. Peygamberlerden bardığının ünü bir bolgon. Jalpı adam zatı. Bir Allah'tan başka sıyınuğa tatıktı zat yok. Bir Allah'tan başka kulçuluk kılığa tatıktı zat yok. Bir Allah'tan başka ömür, ölüm berүүчү zat yok. Oşuğa iman keltirgile dep peygamberlerin bardığı çakırıp gelgen. Allah Kur'an'da peygamberlerden okuyaların bayandadı. Emnesin bayandadı. Okuyasının ömür bayanının kaysil bölümün peygamberlarga bolgon Allah Taala'nın jardamın bayandadı. Yunus Aleyhisselam'da Allah Taala balıktın içinde sakladı. Bizdin akılımız boyunca sudun içinde adam 5 minutta ölüş gerek. Balıktın içinde olsa andan tezirek ölüş gerek. Allah kudretini körsetdi. Men sakladım Yunus'tu. Yunus Aleyhisselam'da balıktın içinde sakladım. Anan Allah'ım ne dedi? Kim maga iman keltirse, Allah saktayt dese, alarda da koşuntup saktayımın dedi. Allah saktayt. Ve kezalika nuncil mu'minin. Meni saktayt dep iman keltirgenlerdi men saktayım. Adamda Allah saktayt. Adamda adam saktay albay. Sebebi Allah bizde emne dedi? Antumul fukara'u ilallah. Siler barıngар Allah'a muhtaçsınlar dedi. Yer betinde kança adam var? Sanın Allah bilet. Her bir adam Allah'a muhtaç. Köz karandı. Emne de dem alganda, oşonu çıkarganda Allah'a muhtaç. Muhtaç muhtaçga yardım ber albaydı. Muhtaç muhtaçdın muhtaçdığın bütür albaydı. Sokur sokurga jol körset albaganday biz bardığız Allah'a muhtaçbız. Wallahu huval ganiyyul hamid. Allah gana hiç kimge muhtaç emes. En birinci жүрөгүбүздөгү сыноо, жүрөгүбүздү Allah sınayt, биздин жүрөгүбүз kimge kayrılат? En algaç, ооруп kalsak kimge? Allah oruğunu verdi, falançadan juktu emes. Allah verdi bul oruğunu, meni sınoo üçün. Çıdayыбы же çıdabayбы? Menin darajamды biyik көtөрүү üçün. Menin günömdü keçirүү üçün. Allah verdi bul oruğunu dep kabul alуу. Oğrusak biz ayta başlayız. Ne oldu? Soğuk su içtim ele, üşüp kaldım ele, uktabay kaldım ele, bunday oldu ele, anan orup kaldım. Allah oruğu verdi. Uşul oruğunu Allah verdi. Hem oşonun darısın doktor beret, şifasın Allah beret. Allah'tan başkaga tayansak aldanabız. Sebebi aldağı muhtaç da. Oşonduktan жүрөгүбүздө tayanış Allah'a oluş gerek. Allah'ın kazınasıga. Allah dünyada bizge kebir nerseleri körsetip koydu. Tamak aş, kuş, jaştık, sululuk, baylık, siyaktуу nerselerdi dünyada körsetdi dagı az. Anan emne dedi? Ve in min şeyin. Sizler emneni dünyada körgön bolsoňar illa indana hazainuh. Oşonun kazınası mende dedi. Kuş kazınası Allah'ta. Kuş gerek mi? Densoluk kazınası Allah'ta. Kuvvet kazınası Allah'ta. Koldoo kazınası Allah'ta. Baylık kazınası Allah'ta. Biylik kazınası Allah'ta. Allah'tan başka bir öde bir nerse yok. Üylöndü, uğul kız perzetti kim beret? Yahabu limen yeşâhu inâtha. Kimge kalasa Allah kız beret. Ve yahabu limen yeşâhu zukur. Kimge kalasa Allah uğul beret. Av yuzavvicuhum zukrana ve inâtha. Ce uğul kız birge beret. Uğulu dağı var, kızı dağı var. Ve yec'alu men yeşâhu akîmâ. Allah kimdi kalasa berbeyt eşteki. Yok 5 yıl yaşaydı, 10 yıl yaşaydı. Allah berbese Allah'tan başka uğul kız perzent bere turgan yok tuğandır. Bizdin жүрөктө işenичибиz asmandan jamgır jaadı emes, jaadırdı Allah. Bulut geldi jamgır jaayt emes. Jaz mezgili geldi, güller östü, mömölör bıştı emes. Allah östürdü.
Себеби Аллахнын уруксатысыз бир нерсе болбойт. Аллахтын каалоосуз, Аллахтын кабарысыз, өкүмүсүз бул дүйнөдө бир нерсе болбойт. Бардыгы күндүн чыгуусу, түн болуусу, суук болуу, ысык болуу, жерден өсүмдүктөр чыгаруу. Аллах Куранда дыйкандарга айтып жатат. Дыйкандар эмне дейт? Биз дыйканбыз, кыйын дыйканбыз. Аллах эмне дейт? Антум тазраунаху. Дыйкандар, силер өстүрүп жатасыңарбы? Ам нахну зариун. Же мен өстүрүп жатамбы дейт. Дыйкандын дыйканчылыгы Аллах берсе болот. Аллах бербесе канча күчтүү дыйкан болсун, канча түшүмдүү жер болсун, канча мезгили менен суу коюңуз, Аллах өстүрбөсө эчтеке өспөйт, өнбөйт, түшүм болбойт. Ошондуктан бул ааламды кожоюну Аллах болот. Бул ааламды жаратуучусу Аллах, бул ааламдын ээси Аллах. Биздин дагы ээбиз Аллах. Bizde болгон нерселердин ээси эмеспиз туугандар. Тишибиздин ээси эмеспиз биз. Тиш ооруса, сиз кет дей аласызбы? Оорубай кал дей аласызбы? Жок, эмне үчүн? Сиздики эмес да ал. Тиш да сиздики эмес, оору да сиздики эмес. Аллах берген бар. Лиллахи ма фис самавати ва ма фил ард. Жерде, асмандарда эмне болсо Аллахка гана таандык, ал Аллахтыкы ал. Аллах бизге берди убактылуу, мына көздү колдонуп турсун деп. Убактылуу Аллах тилди берди, сүйлөп турсун деп. Аллах убактылуу берди бул денем үчүн, биздики эмес бул. Аллах кээде оорутат, кээде айыктырат. Шунун бардыгын Аллах кылат. Рызкын Аллах берет туугандар. Атасы барга да, атасы жокко дагы. Илими барга да, илими жокко дагы. Диплому барга да, диплому жокко дагы Аллах берет рызкыны. Жаратты, жашатат Аллах. Allah rızkıga ant içken. O fissama irizkukum ve ma tu'adun. Silerdin rızkınar asmanda. Jana silerge ubada kılıngan nerseler asmanda. Fa wa rabbis samai vel ardı innehu lahaqqun misle ma ennekum tantiqun. Asman jerden Rabbisine ant içemin bul çındık deydi. Allah ant içip ayıp jatad rızkınar asmanda deydi. Aşkadan hiç kimde Allah öldürmeydi. Mınday dagı bolboydu. Adamın rızkısı tügögön adam yaşap jüröt. Anday da bolboydu. Allah kimge kança ömür bergen bolsa oşonça rızkı bergen. Biz rızkını kuvgandan köwrөөк rızkı bizdi kuvat. Sebebi Allah rızkыбызды bölüp koygan. Oşonduktan birinci sınoo, biz sınoo düýnösündebiz. Jürögübüzdü Allah sınayt, jürökte emneni tolturup aldı. Kimnin muhabbatın, kimnin korkunuçun. Kımmatçılık bolsa korkboş gerek. Sebebi burada Allah arzandan cedire bile hem kımmatdan cediret. Allah cediret. Kımmatçılık bolsa ölüp kalbaydı hiç kim. Allah'ın kazınası da hiç nerse azaybaydı. Sınoo üçün Allah kımmatçılık kılıp körsetöt. Adamlar hem ne deydi eken? Hem kımmatçılık boldu, kantip jaşaybız deybi, je kımmatçılık bolsun, arzançılık bolsun, Allah rızkı beret deybi. Asmandan bir tamcı jamgır jağbay koysun, jerden bir ösümdük öspöy koysun, rızkını Allah beret. Kantip beret, özü bilet. Banu İsrail'de Allah 40 yıl rızkı bergen. Alar iştegen jok. Zavod fabrikası jok öyle. Allah alarga rızkı bergen. 40 yıl. Bir gün emez, 2 gün emez. 40 yıl. Allah kudretini görsün. Bugün de Allah kadir. Oşondan rızkını Allah verir. Allah'a tayanış gerek. Allah'tan başka tayansanız aldanasız. Kim akılına tayansa adaşır. Biröge tayansa aldap ketet. Allah'a tayansa Allah Teala ubadasını atkaruçu zat. İnnallaha la yuhliful mi'ad. Allah bir nesene ubada kıldı, Allah atkarat. Allah ne dedi? وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Kim Allah'a tayansa oldu, Allah'a jetişti. Allah'a tayanıdı öğrensök oldu. Allah adamın emne meselede tayangan bolsa oşol meselesini Allah bütürüp beredi. Oşonduktan tayanуу Allah'a. Jürök kalayt biröge tayanууну. Jürök kalayt biröge jalınууну. Jürökte bul sıfat var. Bирок oşo Allah boluş gerek. La ilahe illallah. Oşonduktan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ga 13 yıl vakit ketken sahabalarda Arap elin imanға keltirip jüröktörüne oşul işenişti kirgizүү üçün. Sebep alardın her bir uçurga kerektүү sıyınуучу buttары var ele. Saparga çıksa özünçe butqa sıyınat ele.
Üylönse özünçe butqa sıyınat ele, uğuldu bolayın dep. Jumuş başlaganda özünçe butqa, jamgır kerek bolsa özünçe butqa. Adamdın har bir kajetine birden but bar ele. Bugün bizde but jok. Biz butqa sıyınbayбыз. Biroq oşol siyaktуу bir nerselerge tayanıp alabыз da, saparga çyksak maşinebizge tayanabыз. Orup kalsak doktor dosubuzga tayanabız. Akça kerek bolsa bay tanışыбызга tayanabız. Ayırması kança? Bari bir alır da Allah'a tayanbayt ele, biz de Allah'a tayanbay atabız. Biz bolgonu Allah'a secde kılıp atabız, namaz okup jatabız. Kalgan meselelerde oşol üçün ölüm kelgençe, jürekte oşul işenim toluk boluş gerek. Жалгыз Allah'tan bolat. La ilahe illallah. Bir Allah başka biröge bergen jok hukuk. Palançıga jardam berdi. Hazreti Süleyman aleyhisselam yer betinin padişası kıldı Allah. Yer betinin padişası. Adamlardın da, cinlerden de, kuşlardın da padişası ele. Allah bir uğul berbedi de. Allah kalagan nerse olur. Padişah kalagan nerse olmuyor. Süleyman aleyhisselam bir kedeydi bay kılayın dedi. Sen de bay bol. Senin aklında Süleymanken. Men padişah sen otunçu. 3 jolu hareket kıldım. Şunçalık kımmatlı altındardı, bermetlerdi berdi. Biro jogotup attı da. Jogotup salıp. Süleyman aleyhisselam aytdı. Adamdı bay kıla alsa men seni bay kılmakmın dedi. Allah bay kılattı. Allah kedeyi kıladı. Allah oru beredi. Oşul söz tilimizden dilimizge keliş üçün Allah 60-70 yıl ömür bergen. Buna uşul ömür boyu uşul sözde aytıp jatıp, başımızga ahval kelgende kayırılıp jatıp Allah'a, jüregimizge Allah'ты ornatıp algan bolsok, ölür kezde Allah degen söz yürekten çıgat. Kabırda birinci surayt berişte, man rabbuka, Rabbin kim? Bul Rabbin kim degen suroodun manisi, sen dünyada yaşaganda seni kim jarattı, kim jaşattı, kim rızkı beret, kimge tayanıp, kimge jalınıp, kimge jalbarıp, kim şifa beret dep jürdüň ele degen suroo bul. Ötö tereň suroo bul. Man rabbuka degen. Anın joobun hiç kim akıl menen berbeyt, joobun jürek menen beret. Eger jürekte biz her bir uçurda Allah'a tayanıp yüröngen bolsok, jürekten joob çıgat. Rabbi Allah dep. Menin Rabbim meni joktan bar kılgan, jaratkan, jaşatkan, saktagan, uğul kız perzent bergen, baylık bergen, biylik bergen, orup kalsam şifa bergen, her türlü balelerden, cin şeytanlardan saktagan jalgız Allah degen joob çıgat jürekten. Allah saktasın. Eger jüregimizde işeniş, tayanış, ümit, korkunuş, jalınıp, jalbaru mahlukatka bolsa, Allah jaratkan nerselerge bolsa, kim bolsa bolsun, mürzede perişte suraganda ne dep jogop beret? Bunu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkan. Ne dep jogop beret? Hay la adri. Oh, men bilbeyt ekenmin deyt. Menin Rabbim kim ekenin bilbeyt ekenmin deyt. Mürzede sura oşul. Birinci sura man rabbuka. Oşol suraga dayardanış üçün Allah bizge 60 yıl, 70 yıl ömür beret. Kursak toygozuş üçün emez. Ömür oşon üçün. Oşonduktan keyde jaz bolat, keyde jayı bolat, küz bolat, kış bolat. Ne üçün? Sunoo üçün. Kış boldu. Biz ne deyiz? Kış boldu. Jaz boldu. Bu sözge bir mani versek Allah'tan hiç kanday tiyişesi yok. Özünden özü yanvar boldu. Demek kış boluş gerek, kar jağış gerek. Yok. Allah Teala bardık ösümlüklerinin bardığına Allah ölüm verdi. Kış Allah Teala kar jağdırdı, toңdurdu, öltürdü. Jazında Allah kayra bağrına can salıp tiriltti Allah. Allah kılat bunun bardı. Oşonduktan la ilahe illallah sözün köp aytıp, la ilahe illallah'tın manisin, mazmunun köp bir-birimizge, baldarımızga, özümüz kanday uçur bolsa, bugün gün açık. Allahu ekber, Allah'ın kudreti, Allah Teala gün açık kılıp koydu. Bugün gün bürkü, Allah'ın kaloosu bugün uşunday boldu. Gün soğuk, Allah'ın kaloosu uşunday boldu. Her bir nerseni Allah kıldı dep aytu, bul jürekte ne kılat? Allah'a bolgon işenişte jürekte bekem deydi. Bul ötö kerek, ötö kıyın nerse. Suna uşul tuğanlar. Mürzedeki perişteler surabayt kança yıl yaşadınız depçi. Al periştelerin işi çok kança akçanız var ele. Al periştelerin surosu ile uşul. Rabbin kim? Man rabbuka. Aytçı. Mana uşul suroga jogoptu. Biz dünyada dayardaşımız gerek. Ahvaldan tasirlenbeş gerek. Ahvaldan tasirlenbeş degeni kımbatçılık bolsa. Oho debeş gerek.
Kээ biрлер oturup сүйлөшүп калат, мурда дейт, мурда арзанчылык эле. Эми нар жагын да карап көрүңүз да, мурда сиздин айлыгыңыз да аз эле да. Союз доорунда бир нан 1 сом эле, айлыгыңыз 300 сом эле, аны айтпайсызбы? Кымбатчылык болсун, арзанчылык болсун, рызкын Аллах берет туугандар. Атабыз өлүп калса, Аллах бере берет. Себеби атасы өлүп калганын баласы да өлүп калбайт да. Себеби рызкы берүүчү өлгөн жок, рызкыны алып келип берүүчү өлдү. Рызкыны берүүчү Аллах бар. Хайюл ла ямут. Аллах бар, Аллах тирүү, Аллах Таала өлүмдөн таза. Ар бир учурда Аллах жолуна чыкканда көп айтылат бул. Ошо 3 күн, 40 күн, 4 ай Аллах жолуна чыгалы, эмне кылалы? Иманыбызды тазалайлы. Иман ар бир адамда бар. Иман ар бир адамда бар. Бирок ошол иман дат басып калган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты, иманды дат басат деди. Кантип тазалайбыз дегенде Пайгамбар алейхиссалам айтты, өлүмдү көп эстегиле деди. Өлүмдү эмне деп эстейсиз? Өлүм деп эстебейсиз. Өлүмдү көп эстегиле дегенде өлгөндө эмне деп жооп берем деп. Ман раббука десем не деп айтамын деп. Ошону көп эстеш. Жүрөктү тазалайт деди. Мүрзөлөргө баралы, кабырстандарга зияратка көп баралы, барып отуруп алып туруп, мына ушул жерге мен дагы келем, менден дагы ошол мункар накир келип сурайт, ман раббука деп, мен не деп жооп беремин? Биринчи суроо туугандар, биринчи сыноо ушул иман сыноосу, иман суроосу. Аллах бизге бул сабакты рухтар аламында берген. Biz musulmansın mı dese elhamdülillah musulmanmın deybiz. Kaçandan beri musulmansın dese 12 yaşımdan dep aytpaybiz. Al musaktan beri deybiz. Al musak degen kaysıl çıslo bul, kaysıl kun. Al musak degeni Allah bizdin ruhtarımızga hitap kılıp bizdin ruhtarımızga aytkan. Alastu bi rabbikum, men silerdin Rabbinger emesmin bi? Degende bizdin ruhtarımız ne dep cevap bergen? Kalu bela. Ey Allah, emnege sen bizdin Rabbimiz emes ekensin, albette sen bizdin Rabbimizsin dep Rabbi savagın ruhtar alamında alganbız. Dünyöge kelgende, törülgende azançı azan aytat, Allahu Akbar dep. Emnege azan aytat? Biz anı oyloybuz at koyuş üçün. Jok, azan, törülgöndegi azan, törülgöndegi kamat, at koyuş üçün emez. Ölösün erten oşoga dayardan deş üçün. Janaza namazında azan ukkansızlarmı? Jok. Janaza namazında kamat bolou? Jok. Emnege? Al aytılgan törülgöndө eleçi. At koyuş üçün selsebetke barasız. Selsebet sizge tuğulgan turalı kübelik beret. At koyuş üçün azan aytılbaydı. Azan janaza namazına aytıladi. Sabak berilgen ruhtar alamında. Egzamin kaçan bolot? Mürzödö. Kaçan dayardanabız? Düynödö. Kança vakıtta ölgөнгө çeyin. Emne dep? Allah bagat, Allah rızkı beret dep. Allah jarattı dep.